Evo nas u džamiji, Ferhadija džamija u Sarajevu, ona je posebna džamija. U moderna vremena nekako su se sarajevske ove centralne džamije podijelile, pa Harembegove ostaje za rejs uleme, za važne ljude ove zajednice, ne znam, ali oko Alipašne su sahranjeni borci, vojnici, a oko ove džamije su umjetnici. Ovi radovi će trajati prilično, negdje oko godinu dana, ali evo, kao što vidite, dajemo od nas sve što je moguće da svaki centimetar kvadratni ove džamije obradimo, ispitamo, saznamo od njega nešto više i na kraju estetski stavimo u akord autentičnih motiva. Znate, ja kada sam bio obično mahalsko dijete, klinac Sarajeva, kao i svi mnogi drugi, ja sam se zaljubio u ovo nasljeđe i počeo da izučavam i da se trudim da postanem restaurator toga što sam bio zaljubljen u ovo nasljeđe, tu gdje sam propuzao i to. Tako da je uvijek, bez obzira na sve što se čovjeku u karijeri dešava, uvijek ga vuče taj neki izvor iz kojeg je potekao. Tehnički je to teško odgovoriti za ovakvu priliku, jel? Ona je, kao i sve druge džamije Sarajeva, iz čistog motiva svog postojanja bila bombardovana, maksuzu, kupolu, probijena. Onda, kako bih vam rekao, ovo su objekti koji imaju skoro pola milenija. I pola milenija jedne historije ovog grada je zabilježeno na tom objektu. Blago kulture, baština, nasljeđe, uvijek se odnosi na jednu efektivnu vrijednost, ako hoćemo. Evo, sada svi su zalijepljeni za novac, žele tu vrijednost. E pa vidite, blago kulture je jedna vrijednost izražena u nekretninama i kretninama. U nekretninama efektivna vrijednost postoji, ali ta vrijednost se gubi ako mi zapuštamo tu vrijednost. Ako je rekuperiramo, to može biti generator razvoja primarne ekonomije, na primjer. Znate, posebno ako, a na stranu te, recimo, materijalne strane imate da restauracija doprinosi razjašnjavanju mnogih stvari. Istine se niko u ovoj zemlji ne treba bojati, jel? Nema, ti si rekao, katastrofalan odnos bosanske države. Bosanska država nema odnosa, pa ni katastrofalnog, razumijete? Problem je što ni ljudi koji čine tu državu, građani, ako postoji uopšte još uvijek ovdje, a ne neka plemena, nemaju odnos prema tim institucijama. A da ne govorimo sada koje su bolesti, depresije u samim institucijama i u svijetu. To je sve, to što te institucije odumiru, to je pokazatelj, to je posljedica nečega što dolazi sa vrha. Znate, ono, riba od glave smrdi, jel? Ne možemo, mi smo van konkurencije. Nema nas. Naš novac nije realno određen. Naše poglede, mislim, ja radim puno godina u Italiji, ima i tamo loših restauracija, kao i kvalitetnih restauracija, sve to svijet, ali to je tako bogat svijet, tako bogata publika, tako bogato tržište, znate. A mi smo nekako van svega, u jednom vakumu iščekivanja da li će se nešto početi da vedri, jel? Tako da neka ozbiljna paralela da se mi stavljamo u ravan i poredimo sa nekim državama, one su već države, znate, a mi smo ovdje u jednoj nejasnoj poziciji. Vidite, daje se, oni jesu identitet, ali odnos prema tom identitetu ne postoji kad neko ne želi da ti da da imaš identitet. Kada neko ne želi da ti da da imaš identitet, on ne želi da ti rekuperiraš ono što... A što mi kulturalno više silazimo, degradiramo, to mi manje možemo realno rekuperirati, nego možemo praviti neke Disneylande, pseudoturističke Disneylande koji nemaju veze sa restauracijom. U ovom momentu radim na ovom projektu, moji projekti su dugi puti,
tek sam započeo, trajat će ovo nekih 10-12 mjeseci praktičnog rada, pa nakon toga će nastupiti nekih 10-12 mjeseci rada u studiju nad papirima i na kraju ćete kao nakon ovih drugih mojih realizacija u Sarajevu opet imati jednu javnu knjigu koju možete kupiti i pročitati. Ovo je finansirano sredstvima Islamske zajednice, Medžlisa Islamske zajednice i džemata Ferhadije džamije. Menadžment ovog projekta vodi CHVB iz Švedske koji je već napravio mnogo sličnih restauracija u BiH. A ja sam evo opet ponovo sretan da sam se vratio u svoj rodni grad i mogu raditi, tako da je to za mene najveće zadovoljstvo.